Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu arakiza.
tuzoba turi bene data ndiko nibaza inyuma y'iyi ntambara ndiko nibaza inyuma y'iyi miruho ndiko nibaza inyuma y'iyi mibabaro uko tuzoba turi bene data nituzongera kwibuka intambara nituzongera kwibuka imibabaro nituzongera kwibuka imiruho twaruhiye muri iyi si nituzongera kwibuka intambara nituzongera kwibuka imibabaro nituzongera kwibuka imiruho twaruhiye muri iyi si yaciye mu bikomeye arihangana ntiyita ku mibabaro ararumana arunesha ararangiza arihugati yarangije amahoro Pawulo yaciye mu bikomeye arihangana ntiyita ku mibabaro ararumana arunesha ararangiza aravuga ati narangije amahoro nituzongera kwibuka intambara nituzongera kwibuka imibabaro nituzongera kwibuka intambara twaruhiye muri iyi si nituzongera kwibuka intambara nituzongera kwibuka imibabaro nituzongera kwibuka imiruho twaruhiye muri iyi si ukibona bikomeye emera urwaneza ab'inkomezi uzorangiza n'abatwitangiye baciye mu b'intambara barihangana barangiza amahoro nawe mugenzi aho ubona bikomeye emera urwaneza ab'inkomezi uzorangiza n'abatwitangiye baciye mu izo ntambara barihangana barangiza amahoro nituzongera kwibuka intambara nituzongera kwibuka imibabaro nituzongera kwibuka imiruho twaruhiye muri iyi si nituzongera kwibuka intambara nituzongera kwibuka imibabaro nituzongera kwibuka imiruho twaruhiye muri iyi si reka dutanga amashimwe kuhora Imana kuko yo yatubonye ko twaraba gupfa rubi ikaturunga
agiye kudutegurira ibyicaro, azogaruka kutujana iyo mu ijuru, tubane nawe akaramata, akaramata. Igisigaye ni kimwe, nukumwitega uko yavuze kwagiye kudutegurira
ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 amajana 84 amajana 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi, izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda